2 sezone, 0 trofeja, 2 trenera otišla i sukob u svlačenici tako loš da je navodno poslao Federica Valverdea u bolnicu. Ovo nije samo loša sezona Real Madrida, ovo je urušavanje. Jose Mourinho se vratio i njegov prvi problem je onaj o kome niko u klubu ne želi da priča naglas. Većina vas koji gledate ovaj video trenutno nije pretplaćena na kanal. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, pritisnite dugme za pretplatu. To vam ne košta ništa, a meni znači sve. Pretplatite se i ne propustite ni jedan video. Broj 1. Rat unutar svlačionice. Počnimo od raspadanja unutar tima. Madrid nije samo gubio utakmice, počeli su da se okreću jedni protiv drugih. Najgori trenutak desio se kada su Federico Valverde i Aurelien Tchouaméni navodno došli do fizičkog sukoba. I pre toga Xabi Alonso je navodno video ekipu kao nemoguću za vođenje, sa igračkom moći koja je divljala van kontrole. Upravo zato je Perez želeo Mourinha. Nijedan trener ne uđe u haos i promijeni temperaturu kao on. Donosi autoritet, strah i osjećaj da niko više nije siguran. I ovog puta možda ima pomoć. Pepe će se navodno priključiti Mourinhovom stručnom štabu, što bi mogla biti ogromna stvar. Bilo je i priče o tome da bi Toni Kroos mogao biti uključen, dajući Mourinhu smiren glas koga igrači još poštuju, ali upozorenje je očigledno. Mourinho je već bio ovdje i ispalo je toksično. Njegov prvi mandat završio se sukobima sa Casilhasom, Ramosom, Pepeom, čak i Cristianom Ronaldom. Posao broj 1 je brutalan, zaustaviti frakcije, ubiti igračku moć, naterati svakog igrača da shvati ko je glavni. Broj 2. Vakum liderstva Red je jedna stvar, liderstvo je druga, a Madridu ga sve više nedostaje. Carvajal je otišao. U posljednjih nekoliko godina Madrid je već izgubio Ramosa, Marcela, Benzemu, Nacha, Krusa, Modrića i Lukasa Vazqueza. To nije samo iskustvo koje odlazi, to je kičma koja nestaje. I evo šta ljudi pogrešno shvataju o Madridu, kapitani se ne biraju. Traka se određuje po starosti u klubu. To znači da je Federico Valverde sljedeći u redu, sa Viniciusom iza njega, ali staž i liderstvo nisu ista stvar. Valverde ima poštovanje, ali je također bio uključen u najštetniji incident u svlačionici ove sezone. Vinicius ima status, ali njegova frustracija može progutati tim oko njega. Mourinhu su uvek trebali generali, Terry i Drogba u Chelsea, Zanetti i Materazzi u Interu, Ramos, Xabi Alonso i Ronaldo u Madridu. Pa ko predvodi ovaj Real Madrid? Ako niko nije spreman, Mourinho mora da izgradi lidera od nule. Broj 3. Defanzivni intenzitet. Sada na taktičko pitanje koje je slomilo 3 trenera zaredom. Madrid je prestao da brani kao tim. Ancelotti, Alonso i Arbeloa su sva trojica udarila u isti zid. Ekipa koja je mogla da pravi magiju, ali nije mogla da pati zajedno 90 minuta. Problem je ostao skriven na određenim večerima Lige šampiona, jer Madrid još uvijek može da pobedi zahvaljujući momentima, ali kroz celu ligu sezonu to ih je iscrpljivalo. Igrači su krivili sa igrače koji ne bi pratili trkače. Treneri su tražili više presinga, discipline i defanzivnog rada, a ekipa se urušila. Ovdje Mourinho ima smisla. Njegov najbolji Madrid bio je organizovan, opak i grozno za igrati protiv njega. Mogli su da sednu duboko, brzo, da kontriraju, da svaka greška osjeti kao kobna. To bi mogla biti tačno ono što ovoj ekipi treba. Ne više slobode, više strukture, ne više improvizacije, više posljedica, ali da li Mourinho može da ubedi Mbappea, Viniciusa, Bellingama i ostale da rade ružan posao bez lopte? Ako ne, sistem umire pre nego što i počne. Broj 4. Zagonetka Mbappe i Vinicius popraviti odbranu i Mourinho ipak ima najveću zagonetku u svjetskom fudbalu. Kylian Mbappe i Vinicius Junior. 40 ligaških golova između njih dvojice ove sezone i još uvijek nema velikog trofeja zajedno za 2 godine. Problem je očigledan. Oboje žele iste zone. Oboje žele levu stranu. Oboje žele da se napad krivi prema njima. Još gore, postali su simboli različitih frakcija unutar ekipe. Alonso je dobio briljantan fudbal od Mbappea u ranom periodu, ali je izgubio Viniciusa. Arbeloa je to krenuo nakon januara, oživljavajući Viniciusa dok je Mbappe opadao. Mourinho mora da uradi ono što nijedan od njih dvojice nije mogao.
da zapali obojicu istovremeno. Istorija kaže da on to može. Ovo je trener koji je pomogao Ronaldu da postigne sezonu sa 60 golova i ubedio Samuela Eto'a da postane defanzivno krilo u Interu. Ali da li to može uraditi 2026. Tu je i problem s ugovorom. Viniciusu ugovor ističe sljedećeg juna, a pregovori su zaglavljeni. Perez je rekao da nema žurbe, ali nema žurbe brzo može da postane kriza. Ako Mourinho popravi Mbappéa, ali izgubi Viniciusa, Madrid nije obnovljen, samo je preuređen. Broj 5. Gužva na poziciji desetke. Iza ova dvojica leži još jedan problem, Jude Bellingham. Ove sezone nazvao je sebe žrtvom svoje sopstvene svestranosti i teško je raspravljati protiv toga. Premestan je između uloga, povučen od svojih najopasnijih zona i nikada nije u potpunosti povratio napadačku slobodu iz svoje prve sezone u Španiji. 8 golova i 5 asistencija nije loše za većinu veznih igrača. Za Bellinghama osjetilo se kao loš san. Mbappéov dolazak je promenio napad. Jude nije više bio uvijek glavni stvaralac haosa. Ponekad je pokrivao prostor, ponekad je povezivao igru, ponekad je lebdeo između uloga. Mourinho mora da to okonča, izabrati ulogu, definisati je, ostaviti ga tamo. Onda dodajte Nika Paza. Nakon što je vodio igru na pozajmici u Komu, sada izgleda spreman da se vrati kroz Madridovu klauzulu otkupa, sjajno na papiru, komplicirano u stvarnosti, jer Mourinho sada ima Bellinghama, Nika Paza, Ardu Gilera i Brahima Diaza, koji se bore za kreativne minute. To nije dubina osim ako postoji plan. Bez plana postaje protraćeni talenat. Broj 6. Čišćenje suvog drveta. Pre nego što Madrid može da se obnovi, mora da seče. Izveštaji ukazuju da bi mogli trebati prodaje preozbiljnog trošenja, što Mourinho daje jedan brutalan posao. Revizija ekipe. Ko još pripada ovde? Camavinga, Ceballos, Asensio, Mendy i Gonzalo Garcia pominju se kao mogući kandidati za izlaz. Neki se mogu pitati i da li Tchouaméni ili Valverde moraju otići nakon sukoba u slačionici. I ako Vinicius odbije da produži dok dilema Mbappe Vini ostaje neresena, Madrid bi mogao da se suoči i sa noćnom morom, prodajom. Mourinho nikada nije bio sentimentalan. Nakon sezone toliko loše, mali popravci nisu dovoljni. Broj 7. Pojačanja Florentino Perez je pobedio na izborima 7. juna i zaključao sebe kao predsjednika do 2030. I trošenje sada može da počne. Madridovoj odbrani treba ozbiljan rad. Odlasci Alabe i Carvahala ostavljaju rupu. Kondiciono stanje Militaoa i Mendija ostaje zabrinjavajuće. Zadnja linija treba snagu, brzinu oporavka i pouzdanost. Madridu treba novo defanzivno jezgro. Ibrahima Konate i Denzel Dumfries su potvrđeni kao defanzivna pojačanja, a očekuje se još. Imena kao Gvardiol, Calafiori, Schlotterbeck i Bastoni se konstantno pojavljuju, ali Perez je otišao šire. Obećao je članovima Galaktiku, a imena koja se pominju su ozbiljna. Michael Olise, Joao Neves, Vitinha ili neko drugi iz tog ranga. Kogod dodije mora odmah da krene punom parom. Broj 8. Vratiti Bernabeu. Na kraju Mourinho mora da vrati stadion na svoju stranu, jer su se navijači okrenuli. Zvuci se sve glasniji, strpljenje je sve tanje, aura je nestala, igrači su bili izviždani. Perez je bio na meti. Obezbeđenje je navodno uklonilo banere protiv Pereza tokom pobjede nad Real Oviedom. To nije normalna buka u pozadini, to je navijačka baza koja gubi povjerenje. I Mourinhov najbrži put nazad je jednostavan, ali nije lak. Učiniti Madrid zastrašujućim ponovo, tim koji brani kao da svaki izbačaj znači. Tim koji pobeđuje druge lopte, tim koji pretvara velike utakmice u psihološke ratove. To je već uradio ovde, njegov prvi mandat doneo je pobedu u finalu Kupa kralja protiv Barcelone, koju navijači još pamte, jer se osjetilo kao da je Madrid konačno vratio udarac. To je ono što Bernabeu sada želi. Ne govore, dokaze. Pobeđivati ružno, pobeđivati često, naterati protivnike da ponovo mrze da igraju protiv Real Madrida. Mourinho je već spasavao nemoguće poslove, ali ovaj Madrid je drugačiji. Egoji su veći, ugovori su veći, buka je glasnija, a upravljanje slačionicama punim superzvezda uvek je bilo i njegovo najveće oružje i njegova najveća opasnost. Pa, na vama je, da li je Mourinho čovjek koji može obnoviti Real Madrid ili Perez ponovo pali istu vatru? Javite nam u komentarima.